Okay, selamat kembali ke episod 2. Kita explore interior Volkswagen Touareg ni. Okay, so saya punya first impression bila masuk is a bit like, oh, quite plain lah Tapi once you understand this cabin, memang is just not plain lah. Diorang going for this like minimalistic design, fresh, simple, clean macam tu. So tak adalah rasa berserabut sangat. Macam some of the interior nampak macam wow flashy-nya, tapi tak best. This is pure comfort, pure luxury in a minimalistic way. So dia tak adalah macam flashy, tapi dia ada juga centerpiece yang macam quite flashy to me. Screen 15 inci ni memang besar gila. Tak tahulah, saya pernah je nampak screen 15 inci, tapi dalam kereta VW Touareg ni rasa macam wow, gahnya. I don't know, maybe because the way that design it, memang dia wrap around the driver center punya ni dengan meter sini. So saya rasa macam wow, bestnya. 15 inci screen ni memang crisp, laju, tak ada lag, memang best lah. Tapi satu je lah, aircon pun kena control through this screen. Saya tak suka lah, saya prefer physical button. Tapi nonetheless, nak navigate semua ni senang lah. Lepas tu ada meter cluster 12 inci, itu pun clear, easy to navigate. Dia punya steering wheel ni, semua buttons pun quite touch sensitive. Well, not quite, it is touch sensitive. Tapi banyak orang complain about this thing. Tapi saya main-main semua ni, I'm getting the hang of it, and saya rasa tak adalah, in a day saya rasa okay je benda ni. Okay, so there's a combination of piano black kat tengah ni, ada some sort of aluminium finish. Okay lah, dia interior ni sama lah macam the overall theme of this car. Give you luxury, mewah, tanpa being too flashy, and I like it. Seat dia pun on the first impression macam just plain lah, tapi wow, once you sit in this, lepas tu korang pergilah kereta-kereta lain, memang rasa wow, selesanya seats ni. This is not a sports car, tak payahlah nak bucket-bucket seats. This is about ultimate comfort and memang best seats ni. Okay, dekat belakang pun cerita sama juga. It's not flashy, tapi wow, is it comfortable. So, this is a Touareg, so SUV besar. So, memanglah banyak space lah. Ni room banyak, headroom banyak, shoulder room banyak. Semua banyak lah. Memang seat dia comfortable. Ada center armrest kat sini, ada cup holder. Tapi saya sukalah dia punya aircon, semua sini button. So, korang boleh control sendiri nak sejuk, nak panas, semua. Tak payah jerit kat orang depan. Aircon panas lah. Semua boleh control kat sini. Memanglah ni transmission hub ni a bit besar, tapi saya rasa memang kalau 2 orang duduk sini, really comfortable. Tapi kalau 3 orang pun boleh, because SUV VW Touareg ni memang besar. So not a problem here, the space is huge as expected for kereta besar macam ni lah. Okay, nanti dalam episod ketiga kita test dia punya ride and handling, and trust me, dia punya engine V6 ni bukan main-main.